Mundula ni we Philip Kaloki aiweta ni Steven Kalonzo Musyoka na pauyu nebo tutema line nono you know kinye live wire pauyu uzu live wire atumetwe ku with a specific objective umanye mundu zundena kebela cha gavana nundu 2013 abalukile kebela cha gavana wipe abaluka kebela cha senator abaluka cha speaker onacha women rep akakwada onanda kwatake you aibiwe mbesa akaweta Kalonzo kuma umba nono aina kengiwe nike aukengiwe uende Mombasa indi kowe mutuma nu uenda Mombasa kwekata mundu muima we ukuwezeta professor ungama ndoni akasema kengiwe nini potelea mbali yu wea wake ni kuola kula sia Kalonzo yu pauyu nebo tobanda ndani twenake yuke mbaye bangete kuzindana nakwa ni mukuna tene kwa tene nina mwe state house na mundu zuma ne manda we either wa KMTC kana wa KWS wa KMTC ne we iweta KWS ni wese director euma December paike nukengi kuma manda we Philip Kaloki manda we kwa Ruto ukiletie ekaweta Kalonzo na mbona unengiwe mbesa uge kuola kula siake komanye yuninde wonge lile yue mbwa kuya olugalau manu ene kuyo kwa tamba tizie kamuso ona niwa wo iyatu Kenyaza eziwa ebula socks mbui gas musele nando mabinga nduka nundu kila muthenya kila mundu aneno kana ngili umwe mabanga baba ibiashara tukeka maya mbeza tambeza kuina change ko yao lukala nenyu mweta meeting mukekala masaa 3 mukunangie mundu makobi na imonenga maana 3 anu maneti wekawala maumete kalembwani mane wa maana 3 na mama tumie maana 5 fea iyo metie mbeza na helicopter andu matulanga ni maimanda ziana manele nini kito yutu kuniwe visa tuidhani ya ziana nini yu tutuike nuona jua ndo aladu andu menyi ona kula emu mwekatati nundu andaye ya Steven Kalonzo Musyoka nundu chui kibudia magwatsi nyoni kibudia